Mama ungazithi uNkhansila bani wakuphi ward? Mina uKhansila Thandiwe Moyo Ukhalela kaWard 7. Ward 7 eMakhokhoba isizinda Chabalala extension eThonggrove. Kulo muntu ke odume kakhulu ke uRose Nyathi uGogo Rose Nyathi oshonileyo ubumazi onganani? UGogo Rose Nyathi bengimazi kusukela ngisesemncane. Mina bengidlala lo mna wakhe uMantombi. Nakhulele eMakhokhoba uGogo Rose Nyathi ube ngusisi wami ube mdala kula. Ngimazi ukudala sibili ngisesemncane kuze kube la khathesi. Ukufa kwakhe ke ungathi ukufa kwa Rose Nyathi kusilethele ukudabuka kakhulu ezinhlizweni ngithi njengomakhokhoba abantu bayakhala uGogo Rose Nyathi umuntu wabantu badabukile sibile emakhokhoba sidabukile silahlekelwe liqhawekazi Rose Nyathi kithi. Sibonile ke usebenzisane lathi kakhulu oqathekileyo akutshele ke abalaleli ukuthi kuyini osukwenzile wena njengomuntu obumele ke uRose. uRose Nyathi sesisebenzile labanye bamamakhansilazi ukuthi uRose Nyathi ekwanisa ukuthi simlondoloze lapho kulamaqhawe khona eleDistand. uRose Nyathi siyambeka kusasa eleDistand cemetery njalo siyaphumela eamphitheater ngomsebenzi esithe sabambisana namakhansila ukuze athole ukuphelekezelwa okuphezulu. Kuyini okwenza ukuthi umcelele uba liqhawekazi leka? Ngemsebenzi emihle ayenzile uRose Nyathi phakathi komuzi wakoBulawayo. uRose Nyathi ukhala ngubulawayo jikelele. Ubesebenza kakhulu laba vendors kulaba abathengisayo bamela ngeqiniso kulaba abathengisayo. Njalo esigabeni ngumama ubesenza izinto eziningi kakhulu esigabeni ukuze community ekwazi ukuncedisa lapha abantwana bengabhadaleli school fees abangafundiyo. La ube ngumama obona ukuthi abantwana kumele befunde bebhadaleli school fees. Kuningi imisebenzi kaRose ngayibala ngeke ngiqede ukukhuluma.